timu 8 nizo zibire nzayana rempakeze zimazire birushata cha Ryantonde Technical Institute muri Kariro Ryantonde aho timu ya Mpumu Desingire ya Ryantonde Town Kansona gori na harisha to mukusumara za penalty muzano gwa kamaririzo okwetabirwe mwe bikonji abarumwa abanyabutegeji nateba ibya kubadde mulungi nga umanyi final ekisinga okukwasa ekisawe kyatunyonyo ekitusiza ku buwanguzi kwekiririzamu ne tiimu yaffe okubanga tukolera wamu n'empisa era abawagizi mwenna mulabye akapira katusambye nga kadde kalungi era nga katwetagisa okuwangula. Ebyo bikiryaho omutebe wa Uganda Cranes orukuzanira club ya APR mu Rwanda Dennis Omendi hamwe n'empanga resign Nandedo wa Kampala Queens nyeturo batorino nkabasinguzi bebiconjo by'abazana bakirizeyo kuzana mpira mu ihanga ahabwo mwaka 2024 ebya FIFA Awards aha mukoro gubira hari Serena Hotel. Omendi akahwera kitaro kusinga Uganda Cup hamwe na Cranes zo kuzomu mpaka za AFCON 2025 erero wenandede yahwera timu yabishye yihango kwato mwanya gwa kashato mu mpaka za All African Ghana ezabiro mu Ghana. This one is going on. All the rest of the players who are nominated, please come for your medals also, so that you can go home with your medals. Okay, thank you. Nandede and Omendi, please. Nandede.